Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. So 2 years back, go ne le koko o mongwe o tlhokofaletse ke ngwana wa moshimane mara be le motho mogolo be le motho wa monna ba re o tlhokofetse a sa nyala a se ne ngwana a se ne mosadi and then be le ngwana a le one be le ngwana noshi ka gae so gantši ke re bona batho ba bagolo ba rata gore okay ka re go tlhokofetse ngwana o tlhokofetse go sa ne motho is funny di what not se ba nyala ngwe tšea lapa ba nyetse ngwe tšea lapa and then ngwe tšea lapa e tlile ka bana ba babedi so ba mnyetse le bana ba babedi bale ngwenyana la moshimane so la ngwenyana ko mogolonyana this year ba tshwara 13 then la moshimane be sa le monyane a ke shoka age ya gage so awa ba dula ka go le mogekolola so mogekolo o na le ntlo tse ke ntlo golo like big house tse tsa se jwale bjalo ba and then go ba le nyane le gore ke a segale so o sa e rata mogekolo o rata gore bala ka kuwa and then ba le bara ka ntlo nye golo so ngwana ba a ye komeng ga tloa komeng tšatši le mafelelo before tloa komeng bošogong ba mafelelo o robetse ka kamereng ya kokwa o boditše mmaage gore kgopela ngwana wa tla re bale ka mo ke kenya ko mo fa ditlhare tše dingwe ke mo latetse tšona kae tša gore a ska sa dinga le ka komeng ya tla kry-a a šaparegile ka ko bona cause be sa le monyanenyana le tšhatlo e le gabotse dilotše a e sharp ngwana la gore bala ka koloko kwa gage then o sa frego ba tsoga ngwana ba misha komeng awa go ba sharp o ntse ba modita nako e and then o shitse 2 days gore koma e ya lore ngwana thoma reno bola ke mala ya bar the whole day a ja ba tlhaja a tshologa a ya toilet like ba sa jiselo at all and then ai ba likile go monisha di what doing birkiding ke metswa gore di tsona tseo awa mara go ntwe berkileng and then ai ba re mtlhamong o tla ba shapo sasa and lona tšatši le ba biditše le ba magaga ko komeng gore ba mo founetse gore ngwana go shua sharp and what not so lantši koma tša rena mo ke tswang nna ya basadi it's 3 weeks so yeah be o šitše 2 days fela bana then a go sa salela be o šitše one gore koma ya loge ngwana ge ba tsoga forogo motho a tsoga e ba re motho a tsoga okay so ba šala dilo tša setšo ka morago ba dira tše ba di dirang madia tše di ba dirang then luckily ngwana ola yawa a bolokelwa gae ba mmoloka bara ebile ntongwe ya go makatša cause nto mohuto wa sanka ya diragala ba re be diragala nako la gale mara go ntšwele gona cause ebile ba tse gore ba tshwere ke eng bothata ba ile eng ba re le ko ke di-post wating ba tša go nyakešiša gore bothata ba ile eng ba re bona ba kgwetša selo tlhamene ba tepotša re ke food poisoning the what not next ngwana la bolaya ke selo o no rena o bolaya ke mala ya tšhaya okay sharp go fetša o ka re dibekenyana tše tharunyana tše mmalonyana and then mmago ngwana ole ngwetše ba tšeanya ko sua mongwa koma gore ngwana ka tlhokofeletse ka komeng ya gago what mara a ya tšwela pele because of ngwana la bolaya ke selo a gone nto e ba bontšhitšeng gore ba lele ke eng and what not so a case ya gona banampa ba itlogela so ntše nako ya mosarela ba depressed gore banna o lobile ngwana gage ka mo ba a se gale ba movile villageng e nngwe o nyetswe di what not ba and then aba depressed aba le depression ya bo karo a sa tšea ga botsana jwale a se tla se tlhokomela le ngwana lo monyane wa moshimane then ba motsa gore ai ya gae like a boela ga gabo a mtlhamongwe ba mo thusha ga gabo tla ba sharp then so wale mo a nyetseng gona matsala ga ba sa nyake tsamaya a raoa a ke re le nna go nyetse ba le go tsamaya mo ntlogela le mang a di tsheletša mohuto tša gore ka se tsamaye mara even though le yana a bona gore ngwetsela a e sharp like o hloka thusho ntho ya ngwane e maaffectile awa mogekolo ba sa itseng a go tla le tshepondo le gore yena mosarela straight a paka dibeke a tsamaya a mmotsa gore ke tlo boya mo la ke fodilenyana ke le kaonana cause nka se no dula ka mo ka gatelela ke monagano go se be le ntho e diragalang gore le nthushe a tsamaya boela ga gabo so boela ga gabo ba tsena kereke apostolo ba mo iša kerekeng ba mo dira diwatwati dibeke ka moka ba mo rapelela ba mo diang ba mo nošetše ba mo nošanye awa mara still man o sa tshwere ke stress o sa nyako o tseba re go diragetseng ka ngwana gage then ba hwetša
lerking o moprofeta e ka kerekeng. Then moprofeta o hai ba radi o di thulotse a ba botsa gore so apparently manyetsong gona a go sharp manyetsong gona a go sharp ba re mokgekolo la ha sharp at all mokgekolo ba berekisha bana ba khiba le 2 so o khiwa ngwanyana ba re ba gana gantši cause be le ntho le ba tša wa bona a phafuruile a bona gore eng ke eng so ba gana so mokgekolo la ka re o khiwa monyana wa moshimane ba sa bolele ba usa yena berekisha yena lontša ga tša boshigo tšeo ba di dira mara o la ngwanyana ba sa kgone berekisha cause o la ngwanyana ba tlo re okay go dira solotolo so na go botša mama o ra ka re o bone ntwe so ba nya go bolela so mokgekolo la bona gore okay o tlo mbaisisha so apparently mokgekolo yena a nyetseng go yena matswale ba re nako sala banyane o lwele le mongwa koma le ena ke motho ke mokgekolo o lwele mongwa koma ba holder the grudges di what not so ba re ba le ka go isha koma yela ka ngwanoki o sacrifice ka ngwanoki nako la boshoga tore yena he o no shang ona ditlhare tsa ra skaya di kaeng what not yena ba tsa o bolela modiang gore ngwana la hlokofale ka kokomeng and then gore mokgekolo la sehlela sa tlhona o ntšha koma at all koma ga iwe so net for no rena bushe revenge ya ntwe ba modirileng yona mengwaga ela ko morago ba itse ngwana modimo so ba re mosare ra kwa ditaba tšeki a no bona gore tsa re keng mo a gone plane ke no boela gae so mokgekolo la yena I think after 2 weeks o no bona ba tlisitše kgomo ba tshwerele ding bo malome ba ngwetše ba motša ra ba re tlisitše magadi a lena beke ngwana rena ga a sa nyaka ka mo ka tlasa gone so le bothata ko gore a ke re ba bereša ngwana wa moshimane o monyane oki mporofeta lo mmotse gore in order gore like mokgekolo la tlogole ngwana o ka se ka tlasa gona bereša ngwana oki santse ba tlogole diaparo tsa ngwana la gona ko go mokgekolola cause o di berekile ba ka di tšea ngwana la di aparang tša le ko ga bo mmage ko mokgekolo lo tlone gona go ba le access go ena so ba botsa gore lena diaparo tšeo le di tšeeng so the time ba tlo bušetša dikgomo kwa ga mokgekolola ba tsere diaparo tša bana ba le ka moka ba tša everything so tšele tša ngwana la moshimane tseleng ba di tshuma like everything tša ngwana le tše ba di apere tsona as long as di tšwa ko motseng ola ba di tshuma and then ngwana le yena ba mo tšere ya kutsa ba mo fobeke ka moka ba mo dira shaeng ba mo tlhakiša ba mo dirishang then le yena ba ra o tlo ba shapo mokgekolo a sa tla gona go mo fitlhelele and not till today jwale ke dikgwedinyana mosadi ola a tlogile kua o thoma go ba kaonana wa mogela gore ngwana o tlhokofetse o šitše ka wa moshimane jwale so di a boya banna. This lady took to a TikTok account to share a very shocking and unbelievable story. She said that a long time ago, there was this other old lady. She used to stay with her son, and unfortunately, it happened that the son passed away, and he was the only son. He did not have any child, so now she was only left alone. So she had to marry a wife, like things that were done a long time ago, that the wife will just be married and there is no husband. I really don't know. This is the most shocking story I've ever heard. And she said they did manage to marry this lady. She had 2 kids, a boy and a girl. A girl was older and then the boy was still young. So when they got married, there are tradition things that are done. So they had to take her there to the mountains, to take the girl to the mountains and stuff like that for about 3 weeks. And then when she got there, when it was like about 2 days for them to come back, the girl started complaining that she was having stomach ache, like her stomach was just painful and stuff like that. And then she passed away. When the girl passed away, they tried by all means to find out what really went down, what happened, but unfortunately they did not find anything. So they ended up burying the child. And this really hindered the mother. The mother ended up being depressed, and it was just a lot. So now she had to go back home so that she can just refresh her mind. But the old lady, the one that she was staying with, the mother of the son that passed away, the old lady said, no. How are you going to go back? Because I married you. And the lady was like, nope, I cannot just stay here being depressed and everything because nothing is helping me this side. So it's much better for me to do what? To go back home so that at least I can just refresh my mind and get help. When she got home, she went to those White Garments church. And then when they get there, they told her everything. That the old lady is actually a witch, and she is
she was using the girl child and also the boy child. Unfortunately for the girl, because now she was old enough, so she refused. Unfortunately, they took her out because, yes, she was refusing to work for her, and now she was using the boy. So they told her that, you know what, now go back and take everything and come back. That's what the lady did. They took back the cows and everything that the old lady paid for the bride. They took back everything. And then they left the clothes because they were told that if they get the clothes for this boy, that old lady will still have access. So they had to leave to throw away those clothes. Yes. And guys, I really I don't think this is still happening in this age, because this is the first time I hear such things, that an old lady can marry a woman even though there's no man. It's for the very first time. But anyway, I think this is a message out there to those that is still happening. But this is actually still happening even though there's a husband. In most cases, the women will be attacked. Like, it's still there. It's still there. It's just that it's now different. Yes. So in this case, I think prayer will definitely work. Prayer and fasting. Yes.